Reka nongere ngusuze kandi ngo ikaze wahisemo kudukurikira nizera yuko umeze neza, nizera yuko kandi ukomeje kugira impagarike n'ubugingo ndetse ukomeje kugira ubuzima bwiza. Tuje rero mu makuru agezweho muri uyu mugoroba, ni amakuru yo muri iri joro tariki ya 11 Werurwe mwaka 2025. Tuje kugaruka ku makuru agiye atandukanye agezweho, by'umwihariko twibanda ku yavugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turababwira ko Perezida Paul Kagame yashimangiye ko MONUSCO ntacyo yamariye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umutwe wa FCL nawo wiyunze kuri Alliance Fleuve Congo maze uha FARDC amasaha agera kuri 24 yo kuva mu bice yagenzuraga. Turajya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi mu nteko ishinga amategeko, tubabwire ko naho umwuka mubi watutumye mu nteko nyuma yaho Vice President wayo asabiye Kamere kwicwa. Reka izi ngingo tuba arizo turambura muri aya makuru atandukanye. Wadukurikira hano kuri Hirwa Live ukanze subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru yacu ataha. Reka tuyanzikire hano mu Rwanda, tuvuge ko Perezida Paul Kagame yashimangiye ko MONUSCO ntacyo yamariye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yatangaje ko ingabo ziri mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye MONUSCO ntacyo zamariye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nubwo zashowemo amafaranga menshi. Mu kiganiro n'umunyamakuru Mario Naufar, Perezida Kagame yagaragaje ko ingabo za Loni zimaze imyaka igera kuri 24 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi ko muri rusange hamaze koherezwa iziri hagati y'ibihumbi 14 ndetse n'ibihumbi 18. Umukuru w'igihugu yasobanuye ko mu myaka yose izi ngabo zimaze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zashoweho amafaranga kabakaba miliyari 40 z'amadolari y'amanyamerika. Ati ONU imaze hafi imyaka 24 muri Kongo, yagizeyo abitwa ababungabunga amahoro bari hagati y'ibihumbi 14 na 18 baturutse mu bihugu bitandukanye. Ubaza amafaranga yashoweho muri iyo myaka ni hafi miliyari 40 z'amadolari. Iki kibazo cya mbere ni mu by'ukuri byaje gukora iki? Kubungabunga amahoro? Nahe mahoro se ari hariya? Kuzana amahoro se? Bazanye ayahe mahoro? Gukemura ikibazo cy'umutekano cy'u Rwanda kijyanye na FDLR imaze imyaka 30 se? Nta na kimwe. Perezida Kagame kandi yatangaje ko icyo MONUSCO yakoze gusa mu myaka ishize ari ugucyura bamwe mu barwanyi ba FDLR babaga mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'imiryango yabo bose bifuje gutaha mu bushake. Ati ikintu cyonyine bakoze kijyanye n'ibi, bacyuye mu Rwanda bamwe mu barwanyi ba FDLR n'imiryango yabo, ibindi bakoze simbizi. Guverinoma y'u Rwanda kandi igaragaza ko mu bijyanye n'ingabo za MONUSCO muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo harimo no gusenya FDLR, ariko zitigeze zirwanya uyu mutwe w'iterabwoba washinzwe n'abagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi n'ubu ukomeje guhohotera abanyekongo b'Abatutsi. Umunyabanga kandi wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane, General Retired James Kabarebe, aherutse gutangaza ko MONUSCO yarenze kurebera FDLR ikorana nayo ndetse mu bikorwa bigiye bitandukanye. Ati si no kurebera gusa ahubwo no gucuruzanya, bagacuruzanya amakara, bagacuruzanya amabuye y'agaciro, bagashyiraho za bariyeri, bagakosoresha imisoro, bakabana, bagasangira mu tubari. N'ibintu byari bizwi, ntacyo umuryango mpuzamahanga wigeze ubikoraho. Kuva kandi ingabo za Loni zagera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, havutse imitwe yitwaje intwaro myinshi irimo iyabyawe na FDLR nk'ihuriro rya Nyatura, ubu irenga 250 nk'uko raporo zitandukanye zibyemeza, akaba ariyo ibarirwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyuma yaho kandi ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bubonye ko nta musaruro MONUSCO itanga, bwafashe icyemezo cyo kuyirukana, ariko nyuma burisubira ubwo yabusezeranyaga gufasha ingabo z'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SAMIDARC zirwanya umutwe witwaje intwaro wa M23. Mu mwaka w'ingengo y'imari wa 2024-2025 MONUSCO yakoresheje miliyoni 918.4 z'amadolari y'Amerika, akaba haragabanyutseho miliyoni 145.8 z'amadolari nyuma yaho ingabo zayo zivuye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu ntangiriro z'umwaka w'ibihumbi 2024.
Dukomeje kandi muri aya makuru tubabwire yuko umutwe wa FCR wiyunze kuri Alliance Fleuve Congo cyangwa M23 maze bagenera FARDC amasaha 24 yo kuva mu bice ugenzura. Umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo ni Lawrence Kanyuka yatangaje ko umutwe witwa Front Commune de Resistance cyangwa se FCR bamaze kubiyungaho, maze asaba n'indi mitwe yitwaje intwaro cyangwa se abanyepolitiki bifuza kubohora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhuza n'abamaboko. FCR yatangaje ku mugaragaro yuko yihuje na Alliance Fleuve Congo kwa 9 Werurwe 2025. Ubutumwa kandi Kanyuka yashyize ku rubuga rwe rwa X yahoze ari Twitter buvuga ko ugu kwihuza kongera imbaraga mu rugamba rwo guharanira Kongo yigenga kandi itabera. Ati turahamagarira imitwe yitwaje intwaro yose, imitwe ya politiki ndetse n'imitwe y'abanyakongo kubigana. Amashusho kandi yashyizwe hanze n'abayobozi b'umutwe wa FCR agaragaza ko mu bice bitandukanije cyangwa se bitandukanije n'ingabo za FARDC kubera ubugambanyi, urugomo, ubusahuzi, gufata ku ngufu ndetse n'indi migirire idahitswe iranga izo ngabo. Umuvugizi w'uyu mutwe kandi usanzwe ukorera muri Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru, Colonel Augustin Darwin, yagaragaje ko kimwe mu byatumye wihuza na M23 ari uko batishimiye na gato imiyoborere mibi y'igihugu, harimo amasezerano abayobozi bagiye baha abaturage ntibayubahirize, kunyereza imitungo ndetse n'amacakubiri ndetse no kutubahiriza amasezerano mpuzamahanga agenga uburenganzira bw'ikiremwa muntu ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Itangazo yasomaga ririmo ingero nk'uko muri Beni na Rubero na Ituri bikorwa na RDF ndetse n'abicwa na FDLR muri Rucuro. FCR ikabishinja leta ya Kongo kutita ku mitwe y'irwanaho mu kwishakira umutekano, nyamara bakabaye bahabwa ubushobozi bwo kurinda ubusugire bw'igihugu. Abarwanyi kandi bashinja FARDC guteshuka ku nshingano yo kurinda igihugu, bakajya mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro budakurikije n'amategeko. Ahamya kandi ko kuba ingabo za leta zarahunze ibice bitandukanye zikagenda zisahura, zihohotera abaturage, abandi bafatwa ku ngufu, bituma arizo mwanzi wa mbere w'abaturage. FCR ko yatangaje ko yitandukanije nyine na FARDC ndetse ihiza ingabo amasaha 24 ngo zibe zavuye mu bice isanzwe igenzura, bivuze ko nabyo byageze mu biganza bya M23. Uyu mutwe kandi wa M23 usanzwe ugenzura Goma n'ibindi bice byo muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Bukavu n'ahandi henshi muri Kivu y'Amajyepfo. Reka dukomeze kandi muri aya makuru tubabwire yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubundi umwuka mubi wamaze gututumba mu nteko nyuma yaho Vice President wayo yasabiye Kamere kwicwa. Inteko ishinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatutumbyemo umwuka mubi nyuma yaho Vice President wa kabiri wayo Christophe Mboso asabiye Vital Kamere kwicwa. Tariki ya 9 Werurwe 2025 nibwo Mboso yatangaje ko Kamere usanzwe ari President w'inteko akwiye gupfa, ubwo yagaragarizaga abayobozi gakondo mu ntara ya Mai-Ndombe uko umutekano mu burasirazuba bwa Kongo ukomeje kuzamba. Uyu munyapolitiki kandi wigeze kuyobora inteko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze ko abapfumu n'abarozi bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakwiye gukora imigenzo kugira ngo Kamere apfe, ndetse byumvikanye ko hari abashyigikiye ubutumwa bwe. Ati turasaba abakora imigenzo gakondo ko abateye igihugu cyacu bapfa. Kamere abari bamukurikiye barasubiza bati napfe. Abadepite kandi bahagarariye ishyaka AAUMC na FK 2018 mu nteko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwa 10 Werurwe bamaganye amagambo ya Mboso ndetse bagaragaza ko yerekana umugambi uhari wo kwica Kamere. Aba badepite kandi bahagarariwe na Mizare Mugomberwa Claude bagize bati aya magambo agaragaza umugambi mubi kuri Vital Kamere, umugambi umaze igihe kinini utegurirwa kwicwa. Turibusa abo mu gihugu n'abanyamahanga ko tariki ya 19 Gicurasi 2024 habaye igerageza ryo kwicwa Honorable Vital Kamere mu rugo rwe. Mboso kandi yavuze ko aya magambo mu gihe Kamere ari kugirira uruzinduko muri Israel. Kamere ubwe kugeza n'ubu ngubu akaba nta kintu aratangaza ku by'aya magambo yamuvuzweho. Nshuti bakunzi rero bahirwa live, uyu ni wo musozo w'amakuru yaragezweho muri iri joro ryo kuwa 11 Werurwe 2025. Tubashimira ko twabanye muri aya makuru kuva atangiye kugeza arangiye. Twizera yuko mukomeje kugira ibihe byiza, mukomeje kunogerwa na gahunda tuba twabateguriye kuri Hirwa Live. Ndagusaba gukanda
kanda subscribe kugira ngo tujye tubana kenshi, ukande subscribe, ukande kunzogera ndetse utere comment ku makuru tugenda tugutegurira. Ahubwo naha mukanya mu yandi makuru araza kubagezweho mu bice bigiye bitandukanye by'isi.